Ćao svima, evo nas u novom videu. Danas također obrađujemo jednu od zanimljivih tema i jednog od zanimljivih režisera. Reč je o Davidu Paulu Cronenbergu, koji je rođen 15. oktobra 1943. u Ontariju u Kanadi. Znači, on je bio kanadski filmski reditelj, scenarista, glumac, pa čak i producent. Zašto je David poznat? Zato što je jedan od začetnika žanra telesnog horora, to jest body horror. I to je žanr koji je na neki način isticao ljudske strahove od telesnih transformacija i infekcija. Nešto što je možda sad već i aktualno sa ovom pandemijom, tako da njegove filmove starije trebate pogledati jer su veoma zanimljivi. Naravno, u pitanju su horror filmovi, ali su dosta na neki način povezani sa i tom medicinskom temom i transformacijom ljudskog tela u tom nekom smislu. U svojim filmovima ono što je recimo zanimljivo povezuje psihološki aspekt sa fizičkim, tako da praktično kako se čoveku menja psiha, tako mu se menja i telo. I tu nastaje ta simbioza horora koji se rađa iz te promene psihe, to jest anomalija koje se rađaju na samom telu. Prvu polovinu karijere naravno obeležili su mu horor i naučna fantastika, dok je, da kažem, drugi deo svoje karijere proširio dosta van tih žanrova i praktično, da kažem, njegovi moderni filmovi su veoma prilagođeni raznim žanrovima trilera uglavnom. On na neki način glasi za jednog od najprovokativnijih reditelja engleskog govornog područja i zato je možda toliko i poznat i toliko i cenjen na neki način u svetu filma. Kao što sam rekao, rođen je u Torontu, znači u Kanadi, gde i danas živi. Njegova majka je bila pijanistkinja i njegov otac je bio književnik i urednik u novinama Milton Cronenberg. Počeo je da piše još kao dete i njegov, da kažem, interes prema nauci ga je doveo do univerziteta u Torontu, ali se, mislim, u prvoj ili drugoj godini prebacio odmah na engleski jezik i književnost, tako da nauku nikada nije uspeo da završi do kraja. Međutim, opet, kao i svi reditelji koje smo obrađivali do sada, to neko interesovanje prema nauci je na neki način izražavao kroz svoje filmove. Fasciniran je bio filmom Winter That Kept Us Warm 1966. godine, to je inače radio njegov kolega, student David Schechter, i tu praktično i razvija interes za film i naravno, razvijajući interes za film, on radi dva 600 mm filma, Trancer i From the Drain, koji na neki način su veoma zapaženi i dobio veoma veliki broj pohvala i aplauza od i njegovih studenta i od kritike u to vreme. Nakon toga on opet odlazi, da kažem, na jedno proputovanje Evropom, gde praktično u Evropi ostaje godinu dana na proputovanju, skuplja neke nove utiske i gleda nove kulture i 1967. godine se on vraća u Kanadu, gde inače diplomira kao jedan od najboljih studenta u generaciji. Njegova karijera počinje dugometražnim filmovima. 1969. radi Stereo i Zločine budućnosti 70. godine i u tim filmovima obrađuje možda i svoje omiljene teme kao što su seksualni eksperimenti na ljudskim telima, medicina i psihoanaliza. Filmove trebate pogledati, veoma su zanimljivi, nisu za to da ih prepričavam, ali veoma su zanimljivi i ulaze, da kažem, u tu tamnu sferu ljudskog uma. Ranijih 70-ih radi uglavnom za televiziju i producira televizijske filmove,
a onda 1975. 77. i 79. vraća se praktično sa svojim najboljim filmovima, gde je i Bestilon 77. koji je možda jedan od njegovih najboljih filmova. U svojim kasnijim filmovima, znači kao što sam i rekao na početku, napušta žanr horora i naučne fantastike, ali pritom zadržava taj njegov stil koji je prepoznatljiv režiranja. I recimo Smrtonosni blizanci koji radi 1988. godine bavi se odnosom između dva brata. Jedan od braće, u stvari braću glumi Jeremy Irons. Ono što je recimo Cronenberg navodi kao svoje neke uticaje u stvari na njegov rad i na njegovo stvaralaštvo je prvenstveno Vladimir Nabokov, a William S. Burroughs takođe kao jedan od ljudi koji je dosta uticao na njegov umetnički izraz. Inače, 1991. i ekranizira Burroughsov roman Goli ručak, koji je smatram u to vreme neprilagodljivim filmskom mediju. Što se tiče novih filmova koje je Cronenberg radio, možda je najpoznatiji 2007. Eastern Promises, u kome glumi Viggo Mortensen i koji je praktično o ruskoj mafiji u Londonu i o tim, da kažem, komplikovanim odnosima koji su stvorili ruski novi bogataši, to jest mafijaši koji su došli da žive u Englesku nakon bogaćenja, enormnog bogaćenja u Rusiji i bežeći pred novim režimom Vladimira Putina. Tako da je film koji trebate obavezno pogledati, veoma zanimljiv i znam da je 2007. inače imao sam čast da učestvujem u realizaciji tog filma u ovom regionu, da je bio veoma gledan u bioskopu i veoma popularan u to vreme. Inače, ovaj film je možda prvi, ne možda u stvari, to je prvi Cronenbergov projekat koji je u potpunosti napravljen izvan Kanade. 2011. radi film Opasna metoda, to je inače finska verzija predstave The Talking Cure, Christophera Hamptona i u filmu uglavnom se govori o suparništvu između psihoanalitičara Junga i Sigmunda Freuda. Onako malo film specifičan, ali opet prožetim Cronenbergovim izrazom filmskim. Njegov film Kosmopolis 2012. beleži isto veoma veliki uspeh, jer konkuriše za Zlatnu palmu na filmskom festivalu u Cannesu. Inače, što se tiče samog Cronenberga, ne postoje neke anegdote ili neke specifičnosti njegovog života. Rekao sam, on živi i dan danas u Kanadi i tamo stvara, tako da to je otprilike to. Eto, nadam se da vas se svidjelo, pa se vidimo. Pozdrav!